abarisa benjo cyo mu district ya Rwampara n'abenda government bahwero kuronda katare ko bwocu bwabo hamwe no kongera umutindo aha bwocu bwabo abamwe bine connections zo kuronda katare so kutwegita twaje ngo twashohoza ubwoci na nka ya leta nondi jo member ya leta twagita hamwe twa processinga then twaronda katare bakuba twarangwa bwoco bwitu bwo mu Rwampara bwina bubonire munonga kusinga obwoci obwembyange bindi kurabira omukushomesoko buri muntu yarangwa inovunanize bwa ahabwa weterandi nambwe ntobargo abashoma umushomo kutwakurgaha umuntu wono here n'icara hati yamanya umugasho gwaco ngo yaba takitahirire enjo kinija kuba neza yo negire kihayo aba bari go mushomo gwebero bishato kutungo bukugo murimo go kuri senjo ki hamwe no kusharura ubwocu bwo mutindo nyino umuntu ari kumanya cyaro kwenda tukakwatagana hati ibyo bururu manyamarwa manyerere ebyo nebyo bururu ebyo nkaberga nyondi ngahi ngiha business kunga business kinkwenda kujikora nyenga nyenda kujikora akaba na nyenga tinkujibasa unga nyenda kujikora na nakina abantu aba serious training ya business twina mani agwakwita agumu ku Rwanda nyondi nyina mani ndizo nana ari bicubo ndizo ari ubungo ndizo ari abayine amani ganwe ibintu bishaka kata natembera umuntu mwamiyo tinkota ande banaje tkonka bunchi wangaya konka kuwa kumutamunke chupa nkaibi ekitagore kimuru nabaye kundira nchibanchi manyisa ngweche ne cyari kutegeke kimuri nkai ekimuri y'umuntu Rosette Kajungu Mutambi owabireho mnyishenjero kazuwambara kando yebembire mwe hureji najera ngo abantu korra hamwe nico cirayinegeze ntunguka focusinga ha agro business no kora ota agriculture ka business no wara bo ine toche naro hingire bihimba byawe naro hingire binyobwa byawe naro hingire boro bwawe no jikoro otanga business ubwa hati Uganda yahikaha sente z'urukwingana biliyoni gana nkago sente za Uganda z'urukurwo mu kuguzo bwoca heru yihanga buri mwaka okurigera hari minister wihanga w'uburisa n'ubuhinji Honorable Bright Rwamirama ahabwa TV West nde era achiza